Vai pule fa malo, lo tu fiole toto male fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a mas mo so, se taule ale o toto ia hold up. Vai pule fa malo, lo tu fiole toto male fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a so se taule ale o toto ia la fama ele lo mai Beyoncé fai no taule le yo langa eu sui tai o como le amo e assim ai me fanga foi me fanga lo tama tu yo le la ele ma mango ma dia ele la ma wa le ma lama down no to you time hold up Vai pule fa malo, lo tu fiole toto male fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a mas mo so, se taule ale o toto ia hold up. Vai pule fa malo, lo tu fiole toto male fue, le leuli tu malo, fa fetai mo awala ngalue, o sole o fa tawa, fai mo sui si a so se taule ale o toto ia la fama ele lo mai Beyoncé fai no taule le yo langa eu sui tai o como le amo e assim ai me fanga foi me fanga lo tama tu yo le la ele ma mango ma dia ele la ma wa le ma lama down no to you time hold up Talofa ba follow fan to for ile mai nga le via fi na ua se 4 minuto tse nei lin July lima to mre unanga allow Blue TV Bluwave ya male TAUTAI ya ASIATA ile nei vanga o le via fi
manu mai fo ile po mo na fa inga tai pe ona masani ai te talo to ina ya ile tali tonu mau tutu ma tali tonu ngale le nei vai ngala so o lo o sao mauli au fuafuanga re nganta ilea o fita i tunga o fea ngai ma oe le nei vai ngala so fa Talofa ma folo fa tfo ia sian tama tanto programe kau ia ya te autou le mamalu lau tele o te tātou watuno fita i tunga vela foi sa feta aloloa iai ia mala avasi ai le tātou watuno le nei aso va malo le ngā lulue malo le whatoatoa malo whai o le whaiva malo foi le tauantai le nei vaenga o le aso aso le nei o le ulua i aso le masina lona fitu o le tausanga lua fe lua se furu maritasi lona winga aso mua o le masina o iulai pea whapea ua kaungalo i ante oe masina o le nei tausanga o folo Talofa tu ASIATA i ante oe i le nei vaenga o le afiafi o a mai oe le nei taimi i oe oe lea lau sunga leke sumai ia i oe leke sila mai e omi mai ia ma o va i antu o a mai lo waso o le lei mea uma o whapea lo lima makua i lunga po o wha au kafa ia po o wha sorosoro fo ingau ila au nei ngalo like love and share e mo mia lava fo ele tātou prokalame ia lo a au e wha soaina le tātou prokalame le nei ia mana tua fo le unanga le Blue TV ia e mawhai lava ona sila fia le totele ia pe kango e wha soa kufa lau mea ai e pe ia fo ile leo o Samoa o tātou ia iasola o te mana tua lava e vela loa se sua maha moe le afiafi ki ngā loka ai ngā kekele fo ilele la ka vai fo la ka vele vai ngol au ai suava wala ngai vai ngol au ai suava ai fai mai lor fa soa le to ina po lo matua ia asu se ipu me ai le vaku ile ai ngol fale wai asu se ipu me ai le vaku le fale pai asu se nga ka sua io ai mana tua ele o kilo mai ko inga malo maku ko ngore u ele o kilo mai bo le ale tu ai ngan tu langa le wa ka ape mai ai fasi ma moi ko kong ai power fa to nunga la ai asu le ipu ole ia Samuel asu le ipu ole ia ia ai le ngo le ai nga tu oi fai male fia ia awa fo la ya langa le polo fa so malona ma fau ta mama tina ma tutua o lai lava fa so wa la ve fo mala oi ma moi ia umanga enga ia o samu ga ko le sua vai ai te lo o le fa manu yanga na tupu mai ai ala ile pule o le tautua malo le tautua tunu malo le tautua ainga fa malo le tautua e kalesia io po o fela le te mau mai ai lo uleo po fela te sila mai ai o unofo atu fa malo atu ia te oi tolo pulo o upu e mazania i la lo fanga le ngante fale watu e tautai o le fuamanu ulaina o tau faipu e le matila ma le ofeloa a o le ngangana fo i tua vao se wa tongia o se walanga tila wa fapu lo le tua lima fa malo fai o le fai vale nei vanga le aso a va pe o le sa fia ngai oi manga luenga fa ofisa vai po o kapele le lo ofisa e kiri alu fo i ma ngau e kurikuri le kukar ko inga le fali ai ngalo ia ki oi o ngai ke le ilo account vai o i mau ko le purenga o TikTok au meang faringa yesu ava pe o elena e faingaruenga fo ie o masingi fa ona po nei po o koinga masingi aru le wila tanga i po o kapere palaka io i ke fu vai fa ya e ro wakare ya na waru fo e fa ya milinga i nunga le warkele ai ngalo ia te oe fo ia tutai au ia o ye ni fa le tonu mani fa la ve no tutupu io e na longo peli ma fautu atu e lo topa ia mo to mamanu a fa pe o ngaruenga fo ilele masingi le faia wala tele lungo awala ia tanga ifo po wa sefele le mel na o paka i masingi ia ma alu fo inga le kulanga le saunga le mo health and safety pe o kala lesko ngiki o sefe oi ia na lo lava no sai mana tu foi fa Talofa fa fe ia tu ASIATA ia ile pai sina le pai le yo ngaruenga le tua fe o le tala le lei o lo tala fa auto ma fa atuna paulia ia wase manuia o Samoa mo anta yau o fea lava le te mafuta mai ai ma lo lava fo ile fa to ma lo te talo ma lo ana popongi
Whaftaitele ha tau sunga I whawhiangainga whioi o le tala lei, ai maisi o nai o tau wharetua. E sea whia I whawhitainga I wharetua. Ai te rola utala. E mo o mia fo I whawhiangainga I le whautua le lei a la tau wharetua. Mahalola ia te o tau o pae ma auli o ngā ruenga le tua. Whaafitai la tau tua lalo. O lo o sao mauli ai le whaatautainga foi. Ia anai whioi o le tala le lei. Whionga I pātele, ia wahalanga o pākele lai, kamala ia le ingi wharekua. Ia o tau pou sa, o le tua inga sa, a mātou fo katoliko, ia asia tui whaiwhi au tālai, po o whea o le lalolangi lea e te maua mai eilo o leo a ua e tu ualo a inga ono o le ngaluenga le tua. Whaatalofa mau wholo whātua siata mo oe. Mātua, mālo le tāpuai, ta māmatua asina, vai ngō lea, whiawhi e ngā teilea, o le lavaloa. Malom whaatalofa atu ia ila tau, o lo o filifilia pēne nei au nanga e whai ma o tau paanga mazani I le aso ma le aso. Ia le tōtele o tau lunga o le tātou Facebook page. Awane ngalo, like, love and share. Tō whine ia le aswanki, malo lava le unsai. Malo le whaatoa ma mesi o ma le ainga. Ia po whera fo I le tau te mafuta ma iai malo lava ia te tau. Se uso ia ina ngeo. Ka alofa inga. Wa le wharing ka wala valari. Ia mesi o ainga uma o loo I au se tā lia. O le ua mahua fo I tala ia te tau. Ia mesi fo I le tūlanga wa iai au se tā lia le toi lock Ile toe lock up fo ile level la we tatou I Australia lockdown io le lock up ave o ko ka loka fa pui lockdown e talota o to fali ya Albert Hallam po Albert Hallam ma to ma futanga ma lo la fo ya le ma futa mai ile nei vanga o le afiafi afa bela o le te ma wonta to pro kalamea o le te ma futa mai Australia ya ai to Ioi, mataalia, au tuanga na mo utau. Ia, awane I o tau nau fo I leia, ia ai manu I le upenga. O le taimile nei le whaama. Ana maalia I o la ukala le whiwhaiak. Ioi. Ia le whailo mai se uso ia ina mane ainga ina I Melbourne, Australia. Lala se ki mako I Melbourne. Malo lava utau. Ai au lava no tātou matala. E whakula ukala leo. E teilon me maalia. Ua kau le ango ka kou whaamai. Se fatua la utala mahali ele. Au te toi mana tua lava whaafo ila utala ili tolu tau sanga taluai. Lua fese furuiva. Ile taimi fato sau wai kama leo ia wa ave mai kala roko viki. Ka ilo le whaakalinga o le Vange ka ilo le whaakalinga o le saunga o le mangu ai fo ile le tua pao o tau mauta malawa. Peko kusa ma le whaafefe sa ia. Eo ia kia. E o ia kia ule kaiminga wa sa wai ai mai se la le wa level 3 ngi usila me I le level 4. Eke sila oe. Pei ngi usila o koe wa ai I sa moa ia so fo yo aso sa le kai e se asa e wa ngi sinu ngala ule tele. Tu langa o le fa fefe ma le mautonu sa iai. Alu wa iso tanga o le wa tele. Ia wa se a fa inga le fa ma ngi yo po ioi. O ko ki kia pe o vai ngor fulu fo ile le fiva ai e ile mo ngana masania ya la tunu ma upo masania ito ina aua te se etia ile malu o le taitai ao o ya o fa mana tulena aua ne e se etia ile malu o le taitai ao lo no winga aua nge e se kia I tu langa fo I ero fo mai yeah COVID-19 I know that don't worry ioi ka ulor COVID-19 fa mai ole mask full mari mam tulang fa na aua ne I ta pepe le utanga aua ne e vai mama manatu mama le ngole taimi ya e te manatu mama ai pe tu ilalo au pa puni I lo ainga o kai mi fan ngai fia fa mai ma le fili o so fa I oi winga o fa tuanga ia o fa maro si au fo mo oi ia aua ki fa penga ma tango fia me se mata utia mata upule to mana o tala no ai se taimi ia ona join mai fo ile pe mafuta mai ia le tofine ia Hana mate Schmidt mate tan no le nga ia ile aka le ua liki solo mal tama video le ua liki solo ilungo o penga te failangi e tu langa o le fainga le faia nge le au vahenga fo ile le fa fe ka ko ainga le fa mai o mai ave o to walo mama to fanau e ke fiu e ke kang ai fa mai o mai ale shifts ia le vahenga nga le ua fai ngone I pasuia lo la to ngole oranga to mariki ioi ai la le video le ua share solo ma fa solo ma tufa solo ma tala noina maka ukia le fainga le awali inga
Awala tiaru esi. La ngai uma tātou taratara noa ai mawhaali atu ia te oe. A whaapea fo i o e mafuta mai, a o lai ai, nai o walo, po so walo, po ni a tātou whanau. I nei no foanga ona ua ave wha malo si waka mai ele e whaare kongu noa ka kou ai li poki fo i e isi ma e me se fo i o tūlanga i tamitia watu lea onga ua paka solo vai ma ala whau ma i le ka fuenga fuspa. Ia, se taimi tau te polo whaasoa ina le nā ma tātou a whalo le a whaloloa e tūlanga. A whaila o nai o walo nai ua iei se tūlanga whapena. E tā wan ma tā upule o ma tau tala noa iei. Leanga e peia e akangia mai. O la ua o mia i le vaiangia le ofisala i la lo. Ai uma tātou me iei. Nisi o tātou whapoponga o tala o to. Ia, ai me se fo i o, ngā o loka mā pusela pe aka mā whau aku i Samoa. Io, le pālota o lo tūla i mai iei Samoa, ai mai se o wha ngā so longa o lo iei nei. Ia, tātou tau whaita talo whaatasi. Io, tātou maua lea ngā o le loto maua lalo, maua lea ngā o le tutu whaatasi. Ia, ai tātou tau whaita talo ai. Ua tele asu asunga ma nginga lai o tu mai Samoa. Peitai, o le whaiunga fo i lea le fitu asu. Ia, o le alawa fo i tuli matai i le teimile nei wā lea solonga koru ere ngei. Ia, pe asa ola utau fuafua. Lono winga i le o toe mamao ni asu. Ai po le ase ata lea le a tatafa mai ai. O le te talo le hanga e o au ke whai kaurus pa ia. E i le taimina na whamai le tala le perfeta o Isaia. O le atua mea fau. E mawhai ngei ango ngā kango asa lo ka kou wala ilunga, lea wala ilunga o whanua lafu a. E mawhai fo inga kango whaakupu se vai ilunga o se nuunau mati, longo winga. E ke uka kou le ango whapea, e umawari fiku aso ia le la koe kolu, koe kasi pea. Ai tau te leiloa. E le lopo le toi la siaso aranga e liu ai le tō whama le whautanga fo ia leisi tū. Ia mai se fo i o le tū o le tau pipi. Ia marwaanga whauwhaia fast. I ngā o maia. Ia i nā whaatu le malo a wana i o tātou tangata. Ui o lea. Po whea e li lifa iai. E ile tari tonunga mau tutu e toa lava i lea wau o matangi. Pei o upo e mazania i lea tonu. Ia tātou tau whaita talo whaatasi mo i lantou. Toi whaau i tuale tangi a se tasi o sui fo i o ainga le tai. Manatua fo i le salu ina e le tasi o sui ia le fionga fo i te lo le tatou watale se tui foi luma o le sui ainga le tai la fionga ia fitalinga ia au pa au muli pola alo i tafua le nawa se sila ia ia o le nawa uma o na swala upule wa uma foi o na fetu nai ma feutangai ia le to fa pa ia wala fio le to fa wali ia ma le to luo tu la fale se su halo le mali to ia ma le mamalu le fale manono ia o le nala ua taulu a waifole manuia ia o le na ua malia fenole fina ngalo fo i o le tamale salu ina le nufoa i tawala i whaatosinga mtulanga whapena ia o le a whaale le fulu le fitalinga ia au apau e fionga le muripola alo i tafua ia awale isi pae inga mo le lima tausanga mana tua foi a whape ua ngalo ia te oe o le fitalinga ia au apau o ia lea na filifilia ma whaatau tō fo i le whaatau tonga lea na whaatau nuina i lea so luasu ma whao me. I lano le vaenga whaau whai le fast. E whai masui fo fonga whitalai. O le paia inga whau. Ui o lea, ia o le ua whaata alolo, ma whaapawhala uma ia vaenga. Se ia mai a ia so lona fitu. A mai ala fitu aso. Ia, o ngā koe tatu toi talitala noa lea, ia me se fo tūlanga. Ia, pea ona whaitu le tala. Se ele o kofinga ele o oye mahalosi oye vai oye faya inga oye o le mele mo mia so tanto watu nu e mo mia le fo ia o le ngase a malole ye nei o le vaenga na le fia fo ia e fia fo ia fa fitaudi le tupu mai o le ala fa fikaudi o le fa fikaudi le o le fayo ngi fe ka wa inga ma fa li unga o le tula fono ia ai le mari lia mai fa tu tanto malo ia o tanto talo na e le vai liu te fia fa so mo fia tana no atu ai i tulanga a o yai ia tulanga o le fetong ia i fa so yo tua oi ia male fe falo inga fo i o le ngase a malo se tanto tunu ai wo va ai lunga o penga ka failang ia ele fa pe fo i tau ele o ia le matapia le manaia ele ia fo i mo o liu va
Ai paua o la utu alalo. Sa mo ai le atunu e pele le loto ma le anganga. Ai mai se foi o ngai o ainga wo. Ia mapa anga mazani. O le e haulu e tafe ai se le futi ai vai singano. O au o te tangata o te whai wo o te tausi a inga tele. O te fia foi a wo leanga o le mātou tūlanga wha salalau. E mātou te mo mialo tātou mulu au foi whaatasi. E mo mialo tātou militino mo tātou whai mea mawhenga le ai whaatasi. E alo o manatu mo o vai vainga. Ta tia pea le porokiki ia i le au whai porokiki. Ai alo mai a tātou folau mamā mo tātou whai mea whaatasi. O winga o lau tala. Ia, inisi o woi fo inisi o nei o Paolo mangafa o ahinga fo ele falau e tele lau tala. Ia, awa fo ilo nau le ia ma e manu i lau vaenga fa upu fai. Ia, feso poa iai ma sopolangi iai ni fa matalanga. Ia, o ki ofo ilo le va ai mai pola ko ngofo aku pe ka ki kau ia pai mala fai. E fa penare so i fuanga nei, o fa lau telenga i o lau tala. E pole a foi so ule fia i le fast. Pole a so ule fia i le HRPP. Ia e seu wale manu ai seu va ai. Langa po yengia o po yengia o ye pele lo loto. Ia e tala ngafa langa o Samoa e tala tautonga e tala tofi tatou. O lo tatou tofi wa ma fua ona tatou fetaia i o ngafa. Mana tu ole tala le teine fo le halo le tuitonga. Le teine o fiti mau polonga. O upu i ola na mawaenga na momo o ai whamai inga uala koe fo i konga. Whamai le tangi a le teine whamai. Se mea i ngā whaangalo ngā tā o alofa ai sa saafua. Ai ona ua le o tino le tama o Samoa ngalo ma le a tātou tau le leia. A o le tātou so tanga o ngafa mawhaia. Tā ua la te lea te au wahanga lea. Ia, la ule tutu o lalo ma la upipi i tau le mau. I lo fina ngalo ai mese foi ona tātou ainga. Ia, whamamare sau lesi taimi. Ioi, o au whai ala ukala o ke koe vai ai mese foi o lesi taimi. E a mai ai hari ma upu masoa ki o fufu. Ki ngā ngai vai mei ari o le la whairo kofi apo skolo. E le ai, e nauna whai atu foi lele. E seu tātou seu sila. Mese foi o la ule tutu alalo. E le whaatunuina ia le tō whāma le utanga na i tātou wō ia mai se fōi o ainga. Ia e ile si kangaka o le makai, ka o kase suafa makai, papangu mai lunga. O suafa e whamai a saungoa e kulolo ai la au o le vāo, a whekalai e whesuru whai soro ai ko akele i langa malelenga. Ai saunga na malelenga e lau vavale mai lunga. Ka o kai. Ioi. Ia e ofo ai le loto. Au ofo ine inau lei a manu le upenga. O Samoa. E iloa lava o e lautu sa vali o launga ngana. O le soifuanga fori nei. Fai ngofie nga ngalo au le lei. O le fai ngofie nga ngalo au le lei. Ae nga o le kasi au si ngā umea pila. Ka. E maiso mai le au soe. Ia e whapena. Ia o la ule tu alalo. E le whapea. Tate no fua mo ta tilu. Ia o ke ofo ia u kou. Fai sa o kala lo makua ki fo kangi sino makua nga o mai aso ka fai mea lai sau fai sion ko rua au long ko rua makua fa nga ya kangi ale ole o ki fo ko ya lo ku mai le vai ko ing ke pasi e ke sau ka kala mai lo ia au ka fai ole kangi nga sino makua ale ngai ya mo ke va ya ko ngai mo ke va ya fa pena o yo le ya ta to va tele la foi fonga va tele tulanga ia ole ka kier por kiki ente loa o mala le ia i me ko inga le fai to mala le ia la ngai foi ko inga ma to foi ai nga sa hoi por kiki la ave vela mai ngai ko nga afe wa lima io i ko ngor mo ka fongo ma fe asu wa ale uma e aka ke vai ko ia ka foi ngai le fusi mai la ingu ki mai la ingu kofe mai e va pena lenga o le tala na fonoti karanga fonki nga fa ia kumua o ka umalo ale ngase o ko inga ai fa longo kunga la pisa mai kamai fesili oile ka pisa mai ai fa mai wala au mai tu mo se or kamale o mangu ki amar kamo apoki or ko ula ana tua puto tolo ula tama melenga le nu o kamo mangu ki or kama fo kingo e uso kingai fa mai la io le la ye tu mo o pisa ai fa man kala ko inga ar ko pu awa
leanga e aloa tama a o le uso. Ioi. Fape ngala, kau ke aloa, ai kau ke uso. Ia, uyo lea. La ke lea koi mangi mea la ilo koi. Ai Talofa ma Folofa ma loa fua ai la ua maua. Awane e ruese. Talofa mo te Samoa pamkesi, tatou Samaria lo lang lo so mana to nei e se i el tatou failonga foi lea. O le Pacific 40 ma le Talofa Voucher. Lea e ongo maua ai lo wa vanoa. E maua ai lo pensingi se lau ka lau ku fua mo to Samoa. Talofa le Pacific isi ma le lan foi o nanga la fotupe i Samoa fa atua tuaina malu puipuia ma vave. O meanga e koru ke fia Pacific isi. Fa atua tuaina malu puipuia ko e vave. La foneia maua nei lava. Ea ele whangaroina fo le tātou SAP, moto Samoa i nei porfalo Samoa i nei mangele. Io ele sei oriana, meol malvaenga, ka fia sei e se sei olianga. Eza ele whawhawhi, ka fia olai, orianga. Umakua i o misia o inga ue heru ese. Io, a Talofa toa i tausala me se fo i ole. Tamai teipule, ia meol malalan toa unanga, mahalo lava le tautua tunu. Le whaangaloina fo i Pacific 40 whionga e Falute, ma le tātou Talofa Voucher ua manuia ele to telo tātou i Samoa. Ia, le whaangaloina fo i le tele lavo tātou unanga me se fo company langolango le Fit Family a le sio mravaenga. Ia, ai MSL ma i la tōwhela unanga ma lolo nsai. Awe karuesi, ka masinga ko pese le se fasiva la vangania. Ia, a fo i mai ala tātou pese. O le a tātou tala noa e tūlanga o le whainga e le au vaenga i o ngai kako ka ngaka, ngai kako ka maiki e avi. Ioi, mai ngare sifs. Ia pore oranga tamariki. Pira pare poi, Talofa se uso ingai singi Australia mar fatua ia fafou o a mai la ukamo Jacob. Ma lo lava lo fatira tu mo uto nga telea o tu umalava. We'll be right back. Oh, la kilo le fiva, oh vai ala le time manaya, ala na opu e sele ila, e fa ape a mana polina, ua o ti mama tamata, ia oi, ala tai sala, ua ti lo wanga, oh le tama ole ya lava te manaya, te la le le. Este poi na yo paina, hey naspora, oh Vandora, hey naspora, won't you come along with me? Ma idia ti lava lo umata. Matata siya utigara a tele ke amai lama siya tanga pa atara ua umane all siba ua epo aina ua tau mai aina tele mama le tama ole ya lava tele manaya tele la le tele Pa idia kilama lo umata, matata siya utigara. A tele ke amai lama, siya tanga pa atara. Ua umane all siba, ua
po ilo ainga ua tau mai ai lava e tele mana le tama ole ya lava te I know there's something's wrong. Every time the DJ decides to play, oh, it's go up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh, what an atmosphere. But all I hear, hey, hey, yo. Baka, 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 baka. I hear it singing. Baka, 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 baka. They chanting, they singing. Waka waka, even when I move a little closer. Waka waka, put my head up closer to the speaker. Waka waka, turn up the radio louder. Waka waka, everybody come and join the party. Shake your body, body, shake your body, body, move your body, body, move your body, body. Ia le nani se on tātou musika fo iso I whewhilo I whaanofo mali ai o I le nevanga le whiawhi. Ai le ngata I leo le maru lua iai mako. Ioi. O upore pesa le whamai raka 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 a whasa mo a whamai. Ia ua lava 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 la ngofongofo ai anu I raka raka le mkuka. Malolo le sai malolo le whantoa malo fo le folau a whape o le whatoa e mafuta mai like, love and share wa talofa toa le totelo ila tau kei tina sia uso ioe ia ye whata ka alofa ye whaka ngo whapea o ere sile nga ave o la inga I malanga le le mafuta mai le nevanga le fiafi ia arenga telo tofine a tau eu to o tele lava a raisa whaia ioe ke ngeki o lea enga I san taua whatalofa toa ia te o tau lea o mafuta foi ia mala uso an tau te mai ta ia Hana Schmidt Ioe, o te fia lava fo ia umai le tofine ia Hana por te usala ia Hana I lunga le proklami. Se I makarakara ngoanga ngisi o issue. Ioe. O le fasa maungo issue o personal property. Ia nisi fo Current affairs. Ia, o nisi o nai vaenga o lo tutupu. Ia I to tono se o manto o tunu o ni usila nei. Ai tatou tele iola le tūlanga leo le vaenga o tutupu e mese fo io le issue lea ua tu ina mai po le walau manu ia ua tala no tele ai le songa ka whainga le awari ia I runga o le I le antale ua liki mai runga o penga te whailangi ai mai se lava le ofisa po le mtanga ruenga leo le oranga tamariki po le used to be shifts Yeah. Talofa tu Hana ea melo waso le nei Talofa, everyone. Very good day today. Very, very busy. Be keeping up with the rest of the team and looking at a lot of the things happening in New Zealand. Absolutely, io tele vaenga. O le taua fo io le ma combo. Le la taua le ma combo, ile compilation. Le taua le ma combo ma le tofile Hana.
Ia walanga o le mo'onga I o le loto ia maua e tātou viewers o le whaasamoa ia a misi fo ona I whanau fo ia le o le me fo ile wa mafu ai le o ka maiki ma ka whawhau solo le fiafi ma i o matata solo atu ia walanga a whaasamoa proklame ia o manatu e o maile to fine ia hana make pailinko whaatas ia ia ma fo ile ma ke va alua ia ale mfaya fo ela ingilisi nga kakali le malo losi ko ingilisi ia o le wa ia le u to fine petai se ready malita ata le nona fa tepa o se va ingale na ia fo ia na le la I Samoa ele tau failo lofia ka ngaka fo ile le ngona nupi fa o tele I maua tele le ngala foto au mai le video le se tasi o wo I tūlanga na vaia I Samoa. I le tūlanga lea, ai pia se vaenga fo ile le varu pasene I wata tau le lua ka ko le tūlanga I Samoa. Ai se fai mo fale le video lea. E le tele se se mai. O le lofi na to te le se le lofi to na sa fa le ka te ana tu fo le nupi fa National Providing Fund. So o se vaenga le na vai le ile lo lofi soli o le mele o keke ia nga uma fo ile kauvanga lo lofi le nga fai le taimi fo ile le vai so na tuantu seasonal workers yes yeah le fo ila o toe walanga ile va nei no vai o fa tano mai le polisili o le NPF e tu langa tau tu pe ma tu langa fo yo pasengi I ka kele ro la pe fo I tu langa mai wa le mole kalainga I kua le fo ila no vai tu ai la le video na sende na mai o la ko akili that's a lot of people ia yo el to tele fa pe fo ila usiri sila mai ma asa ai fo mai fe o mi ia ma o ava pe o le sa e o mi ai ma o ia le jauna le la e tu sai fo yo le vainga ia be careful you know be careful of fo mo tātou I Samoa. Le wo toe I loa mai tātou tana mai Samoa. Le tūlanga fo le tātou resitaraina mo ngaruenga seasonal workers. La wo toe reopen. Pa o le vaenga la wo fai ai. Ngā lo walakua pick your form ia mai toe aru le mo le fale. So no more restala I le taimi lea. Le wo aru atu piti le form. Ngai aru le mo le tau ahinga. Ia e to fa fo me le so sul fa you like no wingo le so na lo tu ina tu ia te oi ia e te anyways la ma ho ma te tala no ai yonga onga fa fitauri tono New Zealand can we ole anta le la ma le la fa ma fa sa mo tu ina tu le to fine nante for the sake of the non Samoan speakings ole anta le la sila ma ia po le video clip le la sila ma ia o se tasile nei o fainga waliki kua. Tau tele ropo aina o maia. Ai la wai a ao mando malo leo wai loa le malo. Le fainga le na fai ai fo I le staff po le au fainga luenga. O ila antou nei o le au fainga luenga le mtanga luenga fo I leo le chiefs. Po le o ranga tamariki le wasui e nei. Na la tou fai ai se tasi o whanau po o atali I fo. Po o tala vou. O lai lalo le la tou va inga ma le la tou puipuinga. Would you like to say that, explain that in further in English? Yeah, sure. So, Oranga Tamariki, it's known as a organization funded by government to protect children. So, children who are from troubled homes, usually Oranga Tamariki come in and whatever their assessment is or whatever they think of the family, they decide whether they take your child off you if they believe the child is in danger. And they take them into their own care. So obviously this is not an easy subject to talk about. We're talking about families, children being taken away from their families. And you know, in Samoa, family is one of our core values, one of the pillars of our culture. Tāua tele vaenga le usau noi le tofine ia Hana. O le vaenga nei, maa le ale e lona whaatala noinga. E maa le ale le mta upure nei. Leanga au te lo le whaafonga mai nisi o ainga. Sa ui mai ai le tute. E le ngata ilea. Po o loo ui ai pe le taimine nei. Not only they've been through it, or they're probably still going through it. Whaamalulula ma maulalo atu le porokalame. Ia ise tūlanga ai o le nau ta inga. Ia atu le tātou porokalame e mesio ua iai se vaenga e lilifa iai mato e liu e le tōwha. Ia a ila hatou le taiulu. O le mea ua tupumana tua le official lea o le chiefs.
o te tautala lava fo'i ma le whaitete, o te tautala ma le awa le anga sa iai nisi o mātou a inga sa alusi ei tamaiti. They've taken children. Sa o lātou a vea ia whanau fo'i. Ioi. Wo uwa ai tino fo'i le whainga o le melea. E ave hamaloi maka. E ke whiu e ke kangi. A ua mai a ua sau wale whai unga le ai o le ave. E ave lave te whiu e te tangi e koe ka kangi o kuli vai ke whiu ke whako ese. A whamai le tūla whono le ai. Ua le anga waa oe. Ia o vaenga nei e tele fo'i na maua haili poti. Me fo'i leo le fasi o tamaiti. Yep. Ai oku le aonga lai loa kwa le paka mai o vai. Ioi. La eva ai le leifa ia aonga lai longa le fusipau. Le salulima o a uma mena. Se taimi la tala noe le vai liu le le au ino tamaiti peitai. O le tau tuli matanga ua le prokalami. O le ala ua ave le whaatua ina i le sifs po le oranga tamariki. Ai tupu mai ei la ko inga mele le la eva ai tua i le whainga le whai mai ai. Yeah. La tau mo the video. Yes. After the video, ona tatu to eternole me fasoa. Omi mai sau ko mengi lano. Pe afa pe o le aso fina ngalo tu sai o le vainga. Nobody's doing anything. Let's just have a look. So there's a big wall of security cameras in the facility, right? There's cameras all throughout the facility. This is being filmed off the monitors. Yes. So the young person here, there is 3 staff and 1 young person, 13 to 14 years of age. He's obviously fronting up the staff. 1 staff member puts on gloves. These young people are traumatised. They are hypersensitive. The cortisol levels are screaming through their veins. As soon as they see the gloves go on, they either go into fight, flight, or freeze. Basic response. So he's approaching him. Yep. Now, that staff member is our MAPA instructor. That is not a MAPA technique. That could have caused serious injury to the young person. This is not mana enhancing practice. This is illegal. 2 staff should put him in a MAPA hold so that they can not lash out or strike. But you don't put them on their back and you don't put them on the ground. So MAPA stands for Managing Actual or Potential Aggression. It's centred around de-escalation. The fundamental principles are care, welfare, safety and security. So no wrist locks, headlocks, avoid going to the ground, and no pain-based restraint. The aim is to calm the person and the situation. So what's going on here? The staff are obviously trying to get him. They get him off the ground. The staff member going to the door is doing a great job. She's opening the door so the young person can be put through into a safe place. The 2 staff there, the staff member closest to us is going for the MAPA hold. And so is the staff member on the other side. This is better. Normally you would walk this young person straight through into secure care if you're able to. Let's watch what happens. The young person is obviously still talking to them. For some reason, he's ended up Lena, leo ese sila mai ai. Wow. Faisi o ngonga te leo le tūlanga lea e mai seo le vaenga I le whainga le wari ide. Can you imagine as a parent, no family is perfect, but can you imagine as a parent, you're at home and your child has been taken away from you and you see that? Well, to me, ia te auia. Maka ule fia. Olo monia. O tala noanga fo nei o la fo te loe e mfai ona sila mai ai I lan tu fo yo lo iai fa ulunga e iai fo isa mo te lo nga lu I mtanga luenga nei e le ave sea e le vai e le fala o oto e le nga luenga nga pantia e le fa ngofi wala nga mafu fo inga lusia kuma ainga ona o tu langa fo I amionga fana u peitai e le mafai ai ona o anlo le ata tole au with saying I don't like it. Au tele o fia le tūlanga le la tū whainga whapea. Leanga o se matua. A whai loa ua lusi la o whanau. Ua whai mai le malo, okay? Ave ese mai ma oe ua whai si o sa wā.
ua faisi o mai kaika e pe pa ngo fiero va e fefe tamaiti o ai loto o fefe la ave ese mai maoi e te leto e anga va ai vai lo fanau o kala umanga fai mai ya a faila o le la ave ese ai o va ai tunga la ile fainga le fai mai ai to tonu le ofisa le fai mai e sili atu ro lato puipuinga nai lo a ule nei o le tama portinga makua I kaua I le langiro fadi. Exactly. And this happened in Christchurch. Wow. So the latest news is they're temporarily shut down. O On le that lau video. tapu. Yeah. Once that video leaked, the Oranga Tamariki in Christchurch was temporarily shut down. And the minister of Oranga Tamariki, he even said himself, the system is broken. Wow. Yeah. Vai le tūlanga lea. Lela wa le sau no le tofenia hana. O lela o tapungia. Wa le atale no tōsi le sila mai ai mara kiripi lea. O la lo ofisa fo ile I Christchurch. O lela o failo mai o la o tapunia mo se taimi le tū mau. Ia lo nuingo se su enga masani e pei o na I tūlanga fa penei. O le fo ila ua maunua e male tūlanga I le sau noanga a le pule. Po le CEO. O le ua ia whailoa batino mai lava. O le system o lo leison ato atoa. Pe e solo musa mai le system. Now, o la ofisili. O la ofisili la ia. Tatala no aima. Is this a system issue or is this sort of a purely unprofessional neglecting issue for lele issue staff? Personal attitude. Well, like you were saying, we're not trying to take away. It's a very hard job. So these people are working alongside families who are going through a tough time, who are broken. And imagine getting a person, a stranger, that's what we'd call them, the workers, the social workers, to try and fix that. It's like a Band-Aid. Families are fixed within families. So these social workers, they have a lot of workload on their hands. Is it a systems issue? Potentially, yes. Because many Māori tangata whenua are saying that it's because of the past, of how Palangi treated, Maoli people in history, colonization. And because of that bad past, the trauma carries on through generations. And now they're in a position where families are broken, they're addicted to different things because of that history. So yes, it may be the system. But in the previous years, they changed the owner. The CEO is actually Māori. So Oranga Tamariki is led by Māori people. And the difference between the Palangi, there's no changes. So we're still seeing the same thing. So regardless of the leadership, these issues are still happening. So what do we do is the question. O lea la wa ta o fo ile tūlanga la lea wa o lea na sui mai le pule nga mai le tangata Māori ia ile tangata Palangi o lea lava e tupu le tu ai ngā tūlanga lea o lo whaangau le malie o lo whaanonoanga o lea ua fiu la valanga o te muso e tā ua ia suafo na yo mantou ainga ia na tutupu ele tūlanga lea ai na o yai cases ia na o mori mawina nga makua umar ko inga fia faamala malama ai le tula fono o wasasi foi ai le upule o le unintentional wasasi foi o le siva nga lenga te le ai tuare tulanga le ai le o ina male fa tonu ino fa na o Pacifica me se tato samo la fa foi la utala i tua wa ma ale mata upule mtulanga e tala no ina o kako uma Samoa kako fiola e tūranga le o le fasi. Na kako ele ia masesi e fai mai ngai o ele I fasia e o makua. Ia amu ia la o ia o le upurena amu ia o tatia ia ile afa nau e te ro fa ngau ngai ai mesi wa te ro le na so foi nei New Zealand. Ia o ke ro fo ia ngai ile kai minga na makua e fe ko fa ia fo ia e tula ai o le winga la utala no wala Samoa fa nau Samoa o lo tama fo i te lore to tele I lanto e malanga mai le fio ngale o sa taua mi se fo fa le lima ia o lau li lau te lo o le mako male au so fo ile o le mako wa sa wa tangata e ko fa kula o le mto wa sa wa o kamangi ai a fasika ika o la ka ke kangi mama susu ai fa mai wa ro menga ning ofsio
Ofisia o ora ora fai. Who hasn't heard that one before? A very popular saying. O kai karenga I ua makua wha mo alo ka kingo ma paka ro ka kingo. Ai uma ngai ron ngai mam laman meng ofisia oi. Ke mam laman meng ofisia oi. Ia la ua lue akua o le luenga ngadu e loka fifi. Yeah, so now we're in a time, you know, abuse of children in New Zealand is illegal. It's a crime. It's a crime. It's a crime. It's literally a crime. You can be put in prison for it. And that crosses with, you know, with how a lot of Pasifika people were raised. There is so much discussion around it. O le winga na o tala le tau le o le o te tau mawhai e vali atu ina ia morisi la fia. O tato umai sa moa, no tau soifua e mo wola e le tūlanga lea o le makua wha mo ai le tamama le tina. Ia walanga o sa mo voi. E keiro, e whio rolo fo ilo uka mai lo ukinga. O lo mitila. O ko inga pe i kele ngā oso, ia wa tau ti tala no I me maa kele ngā oso I mo waia pāpovi. E oso I mo waia palaka. Ia, wahane fo ia o le lau o le naifi. Tu lo ule whafonga sa mo. Yes, o vaenga na. Ia uke pole wai le koe ro kai, o mea wale no. I was like, be careful, koe kike aso. Ele koe ro kānanga lai sa mo, ala ngofo mai sa mo. A o aso ia. O la ulo mitila, pei fo ile leanga a le maua sasi wai o se utina fo ua ai vave le feo Sofia o kama makukua ngam ia o le ala vangi fo o le maa e mauange I pa maa le ainga ia e pei e whao nga o le winga o la utala ai sa maua leo langa fia o te whai atuwa pēnā uia o te tautala lava fo I maleava o te tautala mona wa ura fo nga fasi ia ua e pei tai e taimi no taita mo ta I le taimi lava le na at that very moment ia pei tai nga uma ea e nga makua ulu alea o onga le principle le lesson nga na onga o le mafuanga utala no e hana tūranga lea a whaila o le ua mai ngai usila wa se o kazen lea leo te tautala noa joy o te le lau lea mai alo na suafa I te ua le fia ma e mese vo tūranga o le pu e nga o le kasi a le sasi rea nga sasi ai foi ile le isiana whanau ia ai pei o le tūranga na o onga na atu ia o onga ia ai mga kuawa kau wa ia le whaia o ngā pei ai loa le whaia o ngā tūlanga fo ile le I vai o le kamaikiki po lai paka ia me tūlanga whapena ave lola ia le whaatala no ia o le mea fo ile iai wai whea tu tau tala ma le ava o isi fo I kaimi o su e whaia o ngā su e e uma nga su e whaapele le loli mai ave ngai loli e tau sa o mai ia le kamaikiki po le hatonu ia Uyo lea, whamasinoa oe ia le tūlanga sa o mare tatau o le mea. A o lau tala, si o kako o sa moa. O le winga o lau tala, o te le whapeu te whaia tu a mea o te arovao tu la fono, mo ufautua ina le tau si o tu la fono le ai. A le unga le lo whamasingonga le whamei sa moa. O le whaataita inga le na o le mole meo le discretion. Discretion na, o le whaato whala inga. O lau whamasinonga tatau, e while mu waise mea. Ma folau manui ai walanga o le su enga le faia onga wa su wa ave faia onga kilo kulai pata mai le vai ia nga fisilia ko ai se uni o se nefi o se uni nga fisilia ko ai nga fasi were you beaten did your parents ia the kalia no I fell down ai le o lava le na le mafau o le faia onga nei wa ia na ave le potu va ko maloli masuka laki fa sufi ai foi lele to tell the truth ia malie no mala isuka laki nga malie o la kamane le ai ngora suka laki ka uloa nga fasi elon tamana fui o le unga fa pupu le tala ia na ave ese mai tamait o le laki la le tulanga laki ya te ula vai o le o te fa fetai na ia le vaenga fo ile ia o le o nei sui sa mo tolo pu lo ina tina sa mo ma nei tama sa mo ia mala o fenga ruenga fo o ila to o lo mala malama ile melia o nei tanga tana na tau fi no wale ma tau fa mali ina le vaenga tu la fo no pe ia la le unga nga ave kausi e le si ma to tau songa ai nga fa sa nga ko o mai i ona matua mo se taimi umi o ma fo no o tala no vaenga le hana ona le la o ye la upla tala le te fa tu yo te le fia ile tale no vai tu ai
Wa sila la o e me ko fru ai a inga ele fa ngofie le lusi or kamikiki. Ai a avakula malo mato fa tuanga. Fa ka inga wa ulo lusi kamikiki. Okay la avakula o kari. Le wa fiu e kausala mo kurivai maringiro I maka o a uma me uma. E tasi atu tala le ai. I have broken the law. Le la wa avak. Ai e mo ele aka. Ai o maka kunga le mele fai mai runga I le video lenga saungi. O le ala le vaenga la ule I kai makua I o whaadi ia. O le vaenga le ai ia te au. Taru si au haru se whaasusu e ngā le uri ia whai mele. Ola tana mo ia. You know, I'm hoping ola some sort of justice that should come out of this. Yeah. Lenga lenga manino le ata. Le fo ia moli mau le tangata le whaamtalaina, le moli mau. E le o le whainga lea e whaafile mu o se kanga kakau whaafiu. Yeah. I totally agree with you. But in saying that, like I said... Ola so finga, e ke ioe iai, e te ioe e ai po lea, o lea se vahengo kau, ai aku pe ke kami mai dei ku... No, I think many... This is a 3-minute video. There are many things we don't know. I'm not saying that what happened was right. It was wrong. But there are many things we don't know. We don't know the families of these people. We don't know what they're going through. We don't know what they were saying at the time. You know, maybe they're palau-valeing to each other and getting into a fight or something like that. But all I'm trying to say is fixing families, having the job to fix families, to fix societies is never easy. It's one of the hardest jobs which government has, which these NGOs have, which organizations have. And I think we just need to look for a solution. We need to look for a solution to make sure both sides are being taken care of, the workers are being taken care of, the families are being taken care of, and that's never easy. I don't have the answer for that. But what do you guys think? What do our viewers think? Ya le na ava pe o le te mai mo mai mai sila faya o le fa masinonga o le la o ta fia mata punia le official e fia le tupele alu fa le malo fia le tino tupele malo le fa alu le vaenga le. I don't have the exact digit, but I know it's millions of dollars. Wow. They're one of the most funded organizations as Oranga Tamariki. So they're getting a lot of money, which I think is worth it. Because like I said, fixing families is not an easy job and requires a lot of resources, a lot of time, and a lot of people power. Yeah, le na manatu ono le man time o malanga o lea o te titi to ai taunu o mai le tama i pule o le Pacific 40. Awana ngalo le tatou fa pitoa se i fo i le via file nei. O lo omi mai le o lo swafa o ele New Zealand o Australia po America. Ia ma le swafa o lo ainga i Samoa ma le numero le telefoni e send mai i le Blue TV. Awe ke sendinga mai la messenger. I think some people already sending le ai ele la messenger. Send mai i le Blue TV messenger. O ina lo i tatou fa masino e mai ale proclame ile afa o le ono. Le ko afa i kula le o tatou le ono. A afa le ono. Ona wantu le tatou sei. Le lopo o ele te mafuta mai. Like, love and share tatou proclama. Pitai. E fa i fo ile ma fa mtalanga fa pea. A whaapea o ia te oe se aikia le lei. O ia oe se metotia le lei, po se whaato whala inga le lei e te sila fia ina. E whao ngā mao ngā tatau mō nei e tātou whanau e ave ese atuma ave ino fuanga nei. Omi mai lo fina ngalo. Omi mai le tātou messenger le Blue TV. Pe ona ofa yatu. E tāua lo fina ngalo. E mwhai fo ona ilo ina. Ia ma whaalau i loa tu fo iso fina ngalo. Le lopo lo fina ngalo le la whai ma finga ngalo le malo leipa. Iyo, ile tūlanga le nā whawtai tele Hana. Any final words, Hana, before... thank you to all our viewers, and also thank you watching all the way from Las Vegas, Malo Lover, and everyone have a great evening, and you will definitely be enjoying ASIATA's show, the rest of his show. Ia, Lene, whapena fo I manatu, o le antatou se e tātou whapitoa, Pacific Easy Money Transfer, a whai o hai kau lafo sa hukupe I Samoa, ai te tau whaalotolotolua, po fair company e sili o na vave, whaatua tuaina, to e whaingo fie, Pacific Easy Money Transfer, mau e so staulang whaatau nei au kilani. A whapea foi, o loo tau whaalotolotolua oe, ona o le tūlanga le malulu, awange ingalo, lunga le website, Pacific 40.
Dongo inga isi lesi, ai 40 lesi. Ia, tātou Talofa voucher, whai ei sau whaatau mō tātou a inga I Samoa, so o lava se mana o mia. Ia, ai ngantai lea, o le tātou mōta Samoa pamping singi, lea tau teo iai, le atu e fwoi mai. Singa musika ngantai lea, o tātou salonga wha business. We'll be right back. Le lawana whailau whaatau, I le tupele na mai le Talofa voucher. Le lawana whaatau ma mea te mga oi, I le voucher. Tai fu se whanau le lapse mai o le Talofa voucher o mawai whaatau mane ai o leia so. Ia no whaat. Welcome to the Pacific Business Hub. Tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele unisio matu au nanga I sesi. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang punya mau lah ucapan. Mulu nupo sila pia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telepon ni time out ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua I fasa ina, lo tau maftapa ai no fuanga papingi. Ota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.
E toi favele ya sa mo la fita fa fonga ni vanga la fia fera ngai leo la usila fa longo ya malo le sa malo le fa to mai oi io mo ngo foi lunga ni fa se me ya ngani o ngai la mo wa fia ya fa talo fa pe o le te ma wa tanto fa sala longa mai America io ele malo dele America o malo fa mai ale yai ngi kaua po ngi io ni me vesi yai le langi anto pi ka ke le langunga lo ka ma fanga mo to umala foi le ma fa mai America to fine ya ever after ya me se foi le to atele malo la vea to o mai to wo o malo lupo ma fanga ai o ta foi se fia ta si le vai nga tau a fa pe o le te ma futa mai foi fe la vala to o e ma o mai tanto e se mai New Zealand Wang New Zealand kasi la ko kai mi. So ye ke ona leang ai fa pe ke o mi mai ile pap to e fa mai o de wa ke se fulu de po. Liwane tau fete malole on sai watching from Las Vegas. Wow. Yeah, what happened in Vegas stays in Vegas. Yeah, o ngana man senia iman tau foi o leven fe ai langi io. Te mi foi le na o ya ya uta alonga i America. Ya masani lango kifa ina i Las Vegas. Ya te auto umolo mafuta mai California. Ata lofa tuai fa fe ngainga mapas ya pasta pesa leli io e le tinga pesa leli. Ya male fale tua ya meti e ngata leo le io le Calicia. Le ngata foi le leo le Calicia Garden Grove io. Mori to lo fa anga le sunga pasta opeta ia ma fale tua le ngata lea o le pa io le a inga Calicia male no foalo ma lo la ve te auto le fa to ma lo no sai. Toi ti lava toi o seanga ona tau nuu mai la ia lea o le tātou tamai tai pule le vionga ia Falute. Lene. Ia o ia foi lea o le pulisili o le tātou Pacifica 40. Po o le tātou Talofa Voucher. Va lua ma le tātou Maota o Samoa Manitua. O le tātou se i foi lea whaia ia so tofi o vai aso teitasi. Ioi. Ia ona nau lava foi le loto e tuu ia so wharaile. Peitai. O le tūlanga wā lai ona se i le aso tofi. Nisi o tūlanga. Ona o le aso fo ile nei e maua mai i le awanoa o le tamaita i pōle a Falute. Ia hilo le talitonunga. Ia o le a whaongale lao lea. Ia a wala le se ino le tātou sei. Mana tua, sen mai lau suafa. O le whaingo fia e teilo. O le nei fwoi vāinga. E se lava fo ile ko akelo i lantou o lo o fenomi ia i male o mana a le whaingo fia. Fatalo wha maoni sana so. Ia le mafuta mai le nevanga o le fiafi siaki mi samatai a. Mahalo le whatotoa, mahalo le onusai. Ia o le tamaita i lan le ia matalena le mafuta mai. Ma le hatale mafuta mai ina i te irirangi drive. Ia whapea fo ila ia tamaita ia mali mai lantou u malava. Tamamatua ea Mose. Mahalo Mose o mai nge fiafi. Io e au whai e vaenga sau kou mawhikanga. Benga o le momoe lava le vaenga le whai. O mi mai po fele te mafuta mai ai mo le tfo isia lo faanga mo oe me se fo le taimi wa yele to wa tunu ia wa uti tau masalo o America pe wo fa solo le va veau po le tu never fo le po ia wa ka ngalo fo ia u ka minga o le mirikedi ia sa kele a fo ngo lo le taimi o yo le o le fainga le tatou se ai tau tele yo le fainga le tatou se le la to fa i lo atu ia te o le tu langa o le fainga o le Pacific 40 pe a fa pe te le o si la fia lava o si te pule nei e mawhai ona e si la fia ai le whainga o le Pacific 40 po le au nanga le nei e se le taua o la utala le nei e ke ma sangi ro iai e ke vailo i le koe ave ese moe pe au tala fwe le o le ase pese ke fia ususu o fia lava ke fia roa ai ma e wha pefu so roa e o so ai lo loto wa e fia fai o tūlanga lai wha pelo na whainga ioi mua kaunga i sau emaili. Iyo, a fai mai nei atea o le sau emaili. Lono wi a le ke meri Facebook. Ia lono wingo o le si le sa o le yeng. Ia vanga mua create sau emaili. Ia ona e whaongaina le lungo lau telefoni. Ia po lau tablets. Po lunga lava foi. O le ase vaenga i mawhai ona e mauai le tūlanga o le interneti. Ia afa pela o nga ua umanga de skala lau emaili wa yai malau numero le telefoni sa ungi rola ia ona e halu role lunga o le website fa pela na fainga le website le na wa esi sila mai yai www.pacific40.com ia nga e halu wa type le kamanga lunga o omi ia ona ave rola ia le o oi ia elisi vaenga le na
po le tātou page le nā ua ta. O le whailoilo le nā e lua. O le whaasamoa. Talofa voucher. Ia ma le whaatonga. Longo winga la. E leise mea lai o mia I fuar whaakonga. A o lai te sauni la fola utupe I Samoa. Kili kirunga le Talofa voucher le Samoa. Ona avele o leise stepulina. Le nā ua isi le sila mai ai. You should now see the home page. Scroll up and down to select the service you want. Lono winga o le nā ua zlatu ye o le shopping a whape o le mafuanga nai te alua ilunga o le whiawhainga o se whaatau molu ai ngai Samoa. Ia, o ngā o mire o le shopping. A whape e te alatu o le tūlanga fo ilele I se hotel o mire hotel. A whape o le alava le tūlanga. Ia, o le nā lava. Cash power, so o lava se au unanga umwhauna e whaia. La tato wola whape o lea la au tūlau tavale. O no le tūlanga. I le vava alua ma le moto Samoa. O mile o le vaenga le nai tau mai service stations. Ia po tūlanga I pamkesi. A mai a ona o mina. Ona avela I o I le stepu po le tūlau le nā e lisi atu ai I tū a inga pamu pengi sini uma ua iaile la tū au unanga ma le Talofa voucher. Ia ma le Pacific 40. A iei pamu kesi sa vai. Ia e fo I pamu pengi sini I upolu. Fili lan moto Samoa I vaitele. A mai a ona avele o le tūlau le nā e wha ailoa atu ai le ese esenga o tau o Talofa voucher po o tātou voucher whai whaatau I tūlanga le nā. Tolu sfuru tā la le maulalo, tolu se lau tā la le maualunga po le jele ma whai ona e Filifilina. A mai ona e Filifilina se voucher whaatita inga po le tolu sfuru tā la. Ia, ona e tangole o omi le vaenga le nā, nai te sile fua iai. You will be added to the charge, lono winga. O oele nā ole a ua whaupopo I lunga o le lisi. Le lisi o le vaenga le la sauni lau whaatau. Ia a mai a. Remember, your 30 tala voucher amount depends on the daily currency exchange. Tā ua tūlanga lea. O lau tupe e whaalu. Mana tua, o le koru se furu lina, o le toru se furu tala. Tala, not dollars. Longo winga whapea o e toru se wapea. Kai kaunga kāri inga le koru se furu ni usila. Ema o le koru se furu Samoa le ai. Mana tua, depends lava pe fa moe le fisuia inga ma le tau le tupe o lo iai. Ia, le lope ke o mia kuses kai me pe nga se luas furu ka la ya lu ai ma o le koru se furu Samoa fa pena. Ia a mai aloa. Ona o mile o le tūlanga le nai uruli lalo for my proceed to check out. Lono winga o le a e alu loa I le vaenga ma le tūlanga tāua le na. A vero o le fa stepu le na, po le stepu le na for my center details. Lono winga. O faa matalanga, po faa maumaunga o oe. Ia e me se fo e tangata lea o le a ave ila utope. Lono winga, a whapea o au, o Sione Samuelu, ia Sione Samuelu. Ia o lela asen le tupe ia Simi Samuelu, ia tusi Simi Samuelu. E tāua tele le si vaenga le ave le numero sao o le telefoni a Simi Samuelu I Samoa. Tāua tele le vaenga le. A wano winga a vea Simi Samuelu, a laifa a kango a veningo numero ke telefoni a Siaki Samuelu. Ia e o aku au kuer ka vale Siaki Samuelu I lau tupe. Ioi. Ia tāua lava o le emaili le si vaenga tāua. Tāua numero telefoni. Ia mala imeri a whapea la ua mai a uma tūlanga I nai li tūlau le nā ua e fia iai ua sao ato atoa. Ona o omila ia e te anga I le isi tūlau. Ma o le tūlau tā ua foi lea. You must complete the form and enter the correct phone number of the person that will receive the voucher in Samoa. Tā ua tūlanga lea. E pea no whai atu. E ka ua lava ai le si whaata la funga ma whai e ngiau kala sua ma ngiau mea ula walanga e mauelau tope. Ai le o sa ore tangata le nai ave I Samoa tāua la lana numero le telefoni. Ia, a mai a lo vaenga uma nei, ia o le nā ua whaatatia dua I lumo le tātou screen. Ia ona o omila, ia le mai proceed, pe whaau. Ona avele o oi le vaenga muni. Ma o le vaenga tāua fo ila lea. O le tūlanga I le totongi ina o lau whaatau. Mana tua, o le unanga nei, e whao ngā ai lau credit card. Po o lau credit debit card, lau debit card. A whapea la leke masau aku malau F-Boss fo I lili. Ia e tāua nā vaenga uma. Ia, a whaiwa e whaamaliaina I tūlanga o details o lau card. Ia ona o omilola I o le vaenga le nā e lalo whamai. Complete enter your bank card ma tūlanga uma. Ia awa te popole. Awalanga e malu pui a lei. Ia, and then placed your order.
lo winga o omi lo tama ululi len lalo fa mai place lo ora o le taimi ai ke o mier kamaranga e ai fo i Samoa i lo ai ngai Samoa mar lau kamale la ukulang ka vale e kiliki ya kuai lana numero le telefoni ia se fa ai loilo ia te oi o lea ua maea ma ua complete le ia le tūlanga o la ora o whaingala na ia ai en manatu lea la ua mafuta mai ma le fionga le tama i taipule nga so koe whaakepa o kaku ka mai whaalawi loa le tasi fo i mai loa o le aka ko o e whaatala noa le fionga le tama i taipule o ani si whaapitoa o le nei aso ia ngata fo o le nei vai aso ia man tātou walo ai loa i le tātou sei au kaimingai awa oi au ki iwe nga ngau solo isi mea ai o mi mai lo ngoa o mi mai male ngoa tangata la Samoa male numero de telefone ia ona mawolo le vano te manu malo le sei mana tua o le pamkesi i le moto Samoa na paule o le pampensini o lo fai ai le tātou whaapitoa va alua male Pacific 40 mo le tolo whaanga Apollo ai tu mara tau mawtanga malo lava le sai Talofa lo sunga ASIATA malo le tau tua le ateno from Anchorage, Alaska. Oh, ia malo la foi to tele la Alaska sia mani va tau io malo la vale on sai malo fa to ma to New Zealand. Ia like love and share mai fa la urolia. Ia ma fata se kuma fionga tu mai tai pole a Falute. Nila wana whailau whaatau. I le tupele na mai le Talofa Voucher. Nila wana whaakau maa mea te mga oi. I le voucher. Tai fu se whanau le laksa mai o le Talofa Voucher o mawai whaatau mane ai o leia so. Ia no whaat. Welcome to the Pacific Business Hub. Ia te whawhiro ia sa moa i lau whaafonga le newa ngā lea fiafi e na ua lua se furu mara 5 minutu tai nei lei tū la e ono e le tautua mala unanga le Blue TV e me se fo i o le tautai ia e ma ASIATA lea ua tau sisila mai ua mama futa antu ia ma le tausala o le tamaitai pule fo i lea ia o le tangata fo i lea whaia le whai unga o lou vevela le kau vela mai e runga le tātou se le fionga ia Falute Lene mai le tātou Pacific 40 po le Pacific 40 ia ma le tātou Talofa Voucher ua lau i loa fo i le toa tele
o e le ngata New Zealand nei Australia America ma so lava se tafa langi ai taua mo ila tau Samoa fa pele atu lo fionga tama tai pule e a mai lo o va ko ka ko mai le ta por kalame o le bisi por malu do le nei a vai tau ia Talofa ASIATA ioi o fai lava si malu lo tatu tau le nei fiafi ia e faftai le li le wa o tau no mai manuia fa Talofa tu fo I tatu bo ma pa anga lo o mai mo ma tatu por kalame le nei fiafi ma lo lava lo sai ia tati tau fai Talofa vi ia lenga leo le tua ioi ia ono tunanga e le fosse se kio e se le ko inga maru o ma tua fia ngai mantanto ia o que fia na o fa ko se manto ai o que fia wa ka polisi ia o ka la fa o polisi mai o poli ia ai o le ia fa tai o ta filo ai po o manu ai o po o mala ia ai me se fo o le tulanga pisi o le tanto o le tele ia me le taimi fo pro kalame ia ai fa tai o le ua mo mai lo vanoa mo tele ona fa tali to tele ona tunu ia me se fo le ona ngale talo fa gauta ma le Pacific 40 sei fai sau fa matalanga e tu lango le nei vai aso ma le lavo I vai aso wanga ngo kango excuse o ka po kalama mai le vai aso le tene ia ono o tu langa tu wani se mele le oni si fo tu langa le me si lia tu na ta o tu no le ainga beita pisi o ko ni vai aso ma le lava aso ia o tu langa lavo o mea o mea I ainga I Samoa ia o le mafo ana foi na lenga tele tanga sa fa tau ono o le trusting o le au nanga so o tele ana na fa tau tanga tele tato vouchers ona maua lava temina so ala o le maua temina ia ala o alu sa o lava fa o loe mana o mea ai le soani ainga I Samoa Whaafitai Falute au tantantana noa. O le wafe au si mai lau mei. O le menga le kok whawhonga me whapepo aia me pa oa. Ua kau hongo mai le lau mei. Ia o le whilau ai te tonu suafa. Ia lono winga a whaapea ua misi mai e lau suafa le ma lau mei la le leilei luma I. Ia whaamaru lue koe kau whai mai le skako kainga king whango le mai aso fau. Ai o le ale tūlanga le e te leina tuli e tuetanga te le tātou. Ai me se vaenga o tūlanga o whaataunga. E mwhaina e sau noa. Le tūlanga fo le wa o fa mama avenga ai to tele ni so inu I tu o fa nga ina ta to una ia sa le tele lava o fa atau le fai me temini o falo lo la iti inu itu pe o tatu falo lo I sa napo o falo lo le I fale alupo o I ya sau o te lo o falo lo ye fai ngo fie lava I ainga ona o atu lava falo lo sa vali mali falo lo fa atau ele ngata fo I falo lo o tato vouchers I le Bluebird o tato vouchers I le Mauta Samoa I le utunga ina o taamali so o lo fia lava tato tapangi au na matau tua I le tato atu nuu ona o lai o mea lava lai mana mea le temina e lai mawhai fo ona o lai o atu fo I lunga le website o lai ai falo o loia le mana o ilato ainga I Samoa e whai atu ai le Talofa voucher whaafitai lo whionga tamai tai pule se tasi o vaenga no mai tau wina le whaafitai ngā le atu nuu o le tūlanga lea o le toe popole le taimi tāpuni o whale o loa te tele se whai sau noanga na mafoi se ana na yailo fina ngalo foi le o le a fa safua inu I tua le au nanga matulanga ia se fe mai ngai kanga kamle to mai pia po le o isa le longa ia matulanga fa pena o le situ la le alaina mafua na faile voucher o le taimi o le taimi ona o le tele ona ainga toa manava se me o le fa lima le afiafi ia o le taimi na o le mafai ona o ia pia tala I se tupe wakapungi fale wakapungi o mafai o misi ma le pasi misi ma le pasi ia ale ia le au na ngai mafai ona maua le voucher le tau le ono o fitu le afiafi o le telefoi ona I stanga te e fa tau la to voucher si le mato o nanga o le tā le iwa, o le se fulu. Wow. O le vavea, o le tā, o le wha, le vavea. O le winga o lau wha o sau noanga o tā iei vai liu lea. O le taimi e mata lai le whale o loa o lea a inga. A whiri wha ala whaka ka inga se a inga I sa mua o ka koe pule hali. E 24/7.
O le tūlanga whare nei e. Ia. O tato platform e 24/7. E o foi la tato cash power. E Charles Furulua a fa pe fai mese fa atau o se sir cash power. Ia mfai ana matola foi na il terminale le token number e entel to a inga i lunga le lato mita. Ole whaingo fie male vave ole au nanga o le whatita ingo cash power. Oe mantua a wha ape e tāle se fulu e le olo e a inga wo oma a. Ia e wala au mai loi nge e pe mwhaingo tapa apa kule cash power. Ia nga sau al whaatau, laku le token, ia. Pola le mōlia singa a inga. E te lone me wane no wata. O au pe wo mafau fau fui le pior fia kama mafa e foi au sa moane la ia. E le wala au e wa so ia pe tau tu puri vai kele. Ia, cash power pe atala no e tau tuli foi se fale o loa se tasi foi lele o lai maua. Ai vili mai ngi usina. Ai maua tuaile nei au nanga. Eoi, e vili mai ni usila. Ma whainga koe whaaola tuai lau paua i le taimi lava lea. O le tūlanga la le, o ke fia mana malama le tūlanga o le tongina o le pili o le vai. E whauna e sau noa le whainga o le tūlanga lea. O le ana sona whaatinu inga, e se o lewa iai le whailoanga i lunga o le. A o sona whaamalamlamanga, e se me mo o mia o na tau mai sa moa. Ia, o le tatau pili o le vai, pau lava le mea o mia o le account number, e lima ia numero o le account number, ma le ingoa la e halo ele pili o le vai. So paua ia mea tāua mena o mia. E umalo na tutongi lunga le platform le tato pili o le vai. Pe tutongi le voucher e wha tutongi le pili o le vai. E alu sa o ale tupe lea i le office o le vai. Le wha apea e alu lesikanga alu la e kokongi o le office o le vai. Le ai. E la tu sa o al mato fe au tu sie le office o le vai. Ona credit lola i o le tō pili o le vai. O tatala noa lai le pili o vai. O le aso to a toru le tanga toni la tō pili. Tasi e lima se lau, o le si e wha se lau, o le si e tolu se lau la tō pili o le vai. Na tsongi atu le aso nei. Ma, ngaia. So, a o sa vai, o a sau e no foi lesi, a o isa le longa e lesi a inga. O i karusia ia ua kongi koe mara pili ala o kongi. Ia whawhitai e foi ia tatou paanga ma tatou customers o le Pacific 40. I whaona inga foi o le mato au omnanga e te tonu ia tua i le pili o le vai. O te loan mafu ana lava alena fia ia tangata e te tongi atu le pili o le vai i le Pacific 40. O nei alu sa o lava ia. Ele angisi pi sa o ia koe ele ngi pi ongs mangi sa ongs mangi pakpaks. Alu sa o a paula le vai. Ai ta ua fo le tūlanga le o le winga o lau tala. E ta ua telefoi. Ile mea le wa ele whingo fia le la foku pe sa mo. O po munia. Ia wa isi a inga e laiva pe for ma go a inga le maka mai. Ang sa pili o le vai ngi masi pili o le vai le la masi pili o le vai. O fa kula kala. O ke o fa si o ka manga ko akasi nga o ia ka ele e so pili o vai ka i fas. Fácil alguém, fácil a caia. E pe foringa mai, olha imasanga ua luma la ka e. Ia ai ui ole. Fa fa tele ono ole tanto mi mara vela fa le tanse. Ai okay loa. La tau mo mo tanse. Ono watu ilo le no muli muli. Ia ete sa uno inisi o fa ala ui lo ma nisi fo tūlanga. Ia wa fo ile fa alu lu mo tanto o nanga e me se fo ole tau tua mo le manu la tuno. Ia man ko fo ka kula fo ma sang e ko lu fo ia ofisi. Oye. A peo ngal pasia la se vai fisi. Ia walanga o le wingo le vainga. Ele fa pe fo iri ngar ko mai ngale ko text mari maksela u kala fuli se la ka se yo me fo iri se fai makau yingi ngau e ka kaunga e nga sacrifice lesi no mo winga ole la paso la ma fo le fiona ko mai kai puli ia se fe mai lo fi fai pensingi ngala ia awana le la fai e tolo ofisi a sa uma ia ona fai lo le se e malo o se la utala free voucher mo le cash petrol ina ile motor samo. On top of that, e mau e malau lima se fulu da la voucher. E fai e sau whaatau le marketi, le supermarketi al moto Samoa. A faila e koru fesili a nga o le lua e sao. Sari la e le mau se lau da la voucher. Ai mau na o le lima se fulu da la. E sala la. Ia longo winga. O e peo ke ora ukara le faya. O lo tou o le soi fua o tou le mana o me fua ia.
O lo upe umai I Italia le. O le a wha moe umai karisao. Ala fionga tamatai. Pule. O la ofisini mua. Se fai. O le umale unga o le keisi lai fai me Samoa. E fia soia ua tu inatu mapolo inai ina io ifo e tau au fia le palemene. E ono. E se fulu. I e fitu. E fia aso. A e ono. E se fulu. I e fitu. Ok. O le ali talisa. Le ali talisa. Ei. Isi koe ma fōwhawa pula. Pei ai fiku. Esa. Ia se langa ila screen ngai whaonga. Ia so o kikino. Ia lai mumu meni mata. Ia one down. Two to go. Ia two to go. E iai le misa mole no vai tono no tatu ofisa. Ai e te tau mai. Fa mai tali e lua le la sau. A sa lau kanunga. O le tali mua. Nga o le misa mua sa mang malo hai. Ai fa mai tali lona lua. Sa malo le misa mua. To e malo le misa Pacific. O ai le nā tau sala. Leito no le tatu ofisa. Ala so kiki lo po. Po ai le ngasi asi mai ile. Ia. Ono la fia fine. Man tu fo I e tatu fasalanga I e fai lunga Bluwave il tatu Bluwave. Ia. Ko lo fai kako cultural photo shoots. Ia, na fai malanga mai la stenina. E sawe po elanga ka I kako photo shoots kako cultural photo shoots le promotes wasa fai fala wi loi temi o le Mother's Day. Ia, le lawa maua le avanoa. E fai el mato po nga atsa mastene leo Verona. Oi, fa mingo lengo Verona. Verona Paka. Ja, se kwa ku screen. Se ka ku kope me apole ane. Ia, e sa o le foi kantu tani le o le tamatai le Verona. Tau sala nei le visna so me tau sala Samoa. Ia le ngata swipi le Miss Samoa. Ia to swipi for le Miss South Pacific. Ia martanto fesili muli o le fesili lea e lo ai le tau feola uma I lungo le tanto se lau ta la mauta ia pena o le lima se fulu ta la o le ole fesili muli ia o ai le ngoa o le ali pule o le Tichi South Pacifica o ai le ngoa o le suafa atoa o le sunga le sunga le li pule o le Tichi South Pacifica. Ia. Samana. Ia. Kau le fanga nga makile o samana. Ia. Masalo asing ka uli ngole li ingal po nge ufa moya ufa. Ia. Ia, o le afionga ia le au pepe talai Lene. O le ia kasi ave screen, ave mo screen. O roke vai a koe mo me maka. Sama. Ia pati mai tanto. Sa o man tanto tali o fesilia. O le afionga mo le fa malo, mo fa tele le afionga le pole la pepe. Lene ia tu sai foi. O le lango sua me se foi o le tofine a Laura ma le tanto Pacifica Business Hub. Ia le fa eu no isi mai le fa koe ka fa sala longa. Ia me se foi o le tele la vonisi uso mo tu fa fine ai me se o fa business ya samo. O lo ia le unanga ia ilano foi fa malu o le tanto Business Hub. Ai ia arumaya. O le asei. Ia wakili ya ka interesting. O le makwa ai fa mole ele fa pe kasi ai se fulu o no. Ia. Se I fai. O mele fa alongo. Ia o le swafol tangata le Samoa o tau eu lele. Oh, ia se fa silo ora o re kan male ia. Se I kui fola iai.
Ia o le suafa le na. Suafa leo o le man malo tatu failonga mua. Ia le na lo noinga mele whaalongo ai o Samoa o tau e o le numera lea. Ia e sirisira mai ai ia le tangata le na so i kumai ia ka ko kema lea. Ia le na ua e sirisira mai. O le numera le na o le suafa fo le na. Ia. Nalo. O ele na ia paki mai ka ko paki o fia lau me i aka lau me. Ia o le fa pe o le ase i man tanto fa ilonga lona lua. E mau ai le 5 tala. Ia wa fa me alofa ngi yaso. Lucky la kanga de la. Ia ase i silsilangi. Ia o nga solonga. So Iva lele. Ia o mele falongo le wo. O ia sisila mai le yar kwa ku irika ko ke malango isi o ko suafa. O le makua i. Ia nga solonga to aiva ia wa ia o Samoa mele fa wai ia o mele ia na e siri ka o kuira ngu mela o makua i fengu mia i mai ia le tu o le fitu ono lua valu tasifa fitu ono lua valu tasifa ia o suafala ne lua o le ala o le avel tanto wa avaenga la tau te whaatautai ale tūlanga lea, ona message atu lei ante oi. E koe ka umailo suafa mo iranga leo ke vai aku. Pe ia unko suafa pelo ia. Ai ta wale ai ka wale mai horo suafa mo ia wa tūlanga ia. Ia e whaitete ngata. Ai to he fiso ta ia tu tanto ofisa. Po e me malo waka. Ia wa tanto vaenga fo ia mo mia ona o tūlanga. E i tato whailonga. A e le wha maungi. E ona ave malistanga tar whailonga. Ia, uyo lea. Taiso so nonga fai. Il ta programa. Ia, mese fo ole tau tuamle unanga ale Pacifica 40. Ia, mese ole Talofa Voucher. Ia, whaftaila vea ASIATA. Ia, na on tue whamanatu atu o le tato website. E whaatau ia le tato Talofa Voucher. O le www.pacific40.com. E te maua mātou il mātou ofisa nei le Pacific Business Hub i le 9 Shaki Street. Whape mana o mia sifasoani fiatala noa i nisi o onanga o lo iai nunga le mātou website. O le olua tasi o valu, tolu tolu, lua tolu le mātou numera. O le mātou Facebook foi e te maua ai nisi o whaalau i loa o whaalau loa taitasi o lo iai lunga le mātou platform. O e mwhaifu ona message mai lunga le tātou Facebook. Pe amana o mieso soani i nisi o i au nanga oma o lo iai lunga le mātou platform. Ai whaftai lava mo le avanoa, whaftai fo i nea fiafi mwhai en whaasoa atu i lunga le tātou pokalame le Blue Tape. Ia na whaatai mori whare whamalo mlenga whaatai tele lo whionga jamai tai pule lo whionga Falute Lene e tu sai fo o le tautuaina o le tātou matuno ia le nganta o le business online ia le nganta fo ilea ua whaafai fie i ainga ia whioanga inu i tua le ngata o savai ia e o le tātou motu i uporu whaatai fo ile tautua tunu i New Zealand, Australia, Amerika wa le unanga nei o le mawhai ona e whaia mai fo i Amerika. Ele nga o mako i New Zealand. O le tātou ofisa au tūolo i New Zealand. Ai e lua se furu whai tū la. Fitu waso. Le o nanga lea e te maua i lunga o le tātou website. O le tawhionga nei tamai tai pule, whaatai tele. E mesi fōlo launanga sua i o nanga le tātou Blue Tape. Ia le ngata fo i leo le tautai iae ma ASIATA. Whaatai tele lava fo i. Ia e le tari tununga o le turu i le tuolo so i fu leva le ngata i lea. Ia o nisi fo i to mai. Ia masanga whaalau tele lo sila fia. Ia wafu inisi o hati na e matati ai au iai le au unang. Ia ile anga iluma whamanu ia le tua. Ia Samoa, o le pokalame la tautai ai ASIATA. Ai se ngana ua la vale la fonga vantele. Matua i nā le tātou pokalame. Ia e fo i le atoa ia i mātou fo i o rau whaasela lau. E me se fo le tautuaina ia pe fo i le whionga Falute nei o le hasa mangangana o le tautamali. Wale sao fo il fa le ino lo suafa ia po wale laki fo ila ngo mena ngai aso we ke fai me ika o le hai fai ro mo ke mai le ia sesi o kango fa pe me fo sesi nga o nga pai mala fai le hai fai fa mauni ia pa fu e le laki
Iwe, ai toi tuli mai le vea sofou, toi mo elise o nanga, ai mai roni tangata asiaka whare matu pio vauliko, fa pio fo ile fionga tama itai pole a Falute Lene, fa soi fo ia manuia ne fiafi. Ne po. Esquire, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the pipe, get out, say.